Keniking labwad Kapampangan, kikimot lari miyalo ang aguman bang may subungin preserbasyon na ng kultura, tradisyon at kalalangan. Kaya bene karen yung Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Metong nakaring karelang takbang impa magpasikan king santungan ng kulturang Kapampangan o Kapampangan Cultural Center, aatopan king Barangay Santo Niño, Ciudad San Fernando. Agpangking presidente na ni FLKI Engineer Fer Kailaw, 1910 inyang mitila kadya ng istruktura, ame gamit kanita anting ospital at lugal nung nurala i-interrogate ding Hapon, ding Amerikano at Pilipino. Megsilbiya namang Old Pampanga High School building ni. At kapamilatanan ng metong a benefit show, may kapondula para ipabubong ini at i-convert anting museum alos 7 banwana ing milabas. Makanyan pa man aminado ay Kailaw akulang na pamurin ding gamit king santungan ng kulturang Kapampangan. As you can see, medyo kulang niya pa. But we can start. We can start. Alaya pang muna Ken. Kailangan Ken para kabit mo retang medyo masela na artifacts, ang po pang miyaliwa, pang memorabilias. Kailangan control ding moisture, ang point temperature. So maragul yung kahit aircon ating humidifier. Balaos mo naman kano yung karelang koordinasyon kareng miyalo ang sektor, bang lakwas biyayan ing museo. Tunggal dito, gagawa tamong mika memorandum of agreement tamo with DABSU, detang graduate studies through the initiative of Ma'am Mitch Ong, who is also a member of FLKI. Gawa lang maramo plan. It's a development plan gawan deretang estudyante nga reta makanano yang i-promote sustainably ing santungan ng kulturang Kapampangan. Na keni datang larang estudyante, potang kay deng products ng Pampanga, Chulaken, then ating souvenir items, well, ating interactive gagawan. Bista manalay pang masyadong laman ng santungan ng kulturang Kapampangan o SKK at tinakanumi papasyal Kenya bang akit at pakibaluan ng kasalisayan na ng Pampanga. Through the partnership with the local government, natinang magbanteken, mupin kailangan niya pa yung talagang security like CCTV and everything, balong masela ng Karen Museum. Bang magbalabalaos na yung progreso at pamagsustenting santungan ng kulturang Kapampangan, anyawara na ng FLKI ang kasaupandaring miyalo ang aguman at individual. Lakwas na't metong yakano yung Pampanga kareng walang probinsya anilaban kareng Espanyol, aalapang pakatalakad ang museum. Enjoying democracy, our freedom because of these people. So dapat mo kailangan pasalamatan tayo. Samantala, pinasyag na naman ng lokal kapanibalan ng Ciudad San Fernando amidake ang suporta king preserbasyon ng museo. Training kaya katamong gamit kini talagang super lang precious na. Super lang precious ang yapin, kailangan pa mo yung masusing pamanigaral nung makanano tayong protection na ng kaya katamong cultural heritage. Ay ni, ang yapin, sabi ko pin kang Concord, pisabyan niya. Baka nito, masayang. Kasi len muna yung kasanting, ne? Yung kasanting, kasi buri ko itang makaluma talaga. Itang kanitang anyang unang panahon na retang numakanano yung gawa. Itang balami Spanish, ne? Kapampangan talaga niya. Anak akong kaburi. King kasalungsungan pa katindayagla ng scale models o dayramara, rimyalo ang heritage structures king syudad, king santungan, ning kulturang Kapampangan. Malyari lang pa siya lang deni at ding mapilan pang historic items at memorabilia. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.